Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajyanye mu rukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga umushinga w'itora rya Kamarampaka rigamije kuvugurura itegeko risumbane mu gihugu. Shedi yabimenyesha abanyekongo ku itariki ya 29 ubwo yavugaga ijambo rijyanye n'isabukuru y'imyaka 36 igihugu kimaze kibonye ubwigenge. Nyuma y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko yemeje uyu mushinga wateguwe n'abamushyigikiye. Uyu mukuru w'igihugu asobanuye ko mbere yuko awushyiraho umukono urukiko rukwiye kubanza kugenzura niba wubahiriza itegeko nshinga. Agaragaza ko ibyo yabikoze mu rwo kubaha inzego z'igihugu ndetse n'ubufatanye bwazo. Icyahangayikishije abarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi ni uko ikigambiriwe cyane mu kuvugurura iryo tegeko nshinga ari ukumwemerera kurenza manda ebyiri kandi yaragombaga gusimburwa mu myaka 2 iri imbere. Mu kiganiro Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru mu ntangiriro za Gicurasi yavuze ko abanyekongo nibo musaba gukomeza kubibura azabyemera kandi ko 2028 igera igihugu cyabo kiri mu ntambara hatazaba amatora. Abatavuga rumwe nawe bashinze iro bise C64 rifite intego yo kurwanya umugambi wo kuvugurura itegeko nshinga. Tariki ya 12 Kamena bakoreye imyigaragambyo ku nteko ishinga amategeko bateguza ko bazakora ine ku itariki 8 Nyakanga. Byateganyijwe ko imyigaragambyo muri Nyakanga izabera imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu aho abanyapolitiki n'abashyigikiye bazaba bashingiye ubugambanyi bakamusaba kwegura. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Kongo Kinshasa Jacquemain Shabani Ruko yatangaje ko gusaba umugabo w'ikirenga w'ingabo kwegura mu gihe we ingabo zihangaye n'umwanzi bifatwa nk'ubugambanyi ku gihugu. Shabani yaciye amarenga ko bazitabira imyigaragambyo iteganyijwe imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse n'abayiteguye bashobora gukurikiranwa n'ubutabera. Naho umuhuzabikorwa wa Ventura Kunenanga yavuze ko ikibazo cya Kongo Kinshasa kidakwiye gukomeza gusobanurwa nk'ingaruka z'itero cyaturutse hanze cyangwa kwitirirwa u Rwanda gusa, ahubwo ko imizi yakiri mu bibazo bya politike, imiyoborere n'ubuzima gatozi bw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni bimwe mu byo yavuze mu ijambo rije ku banyekongo ku itariki ya 30 Kamena, umunsi iki gihugu kizihije w'isabukuru y'imyaka 36 kimaze kibonye ubwigenge. Nanga yavuze ko Perezida Tshisekedi n'abamushyigikiye bamaze igihe bagaragaza ikibazo cy'umunezero bwa Kongo igitero cyaturutse hanze, aho bavuga ko igisubizo cyacyo kiri mu gucyura ingabo z'u Rwanda vuga ko ziri ku butaka bwa Kongo. Ati mu gihe kirekire Tshisekedi bamwegereye bakomeje kwerekana ikibazo cya Kongo Kinshasa nk'igitero cyaturutse hanze kigarukira mu burasirazuba bw'igihugu. Dukurikije iyo myumvire, igisubizo cyacyo cyashingira ku icyurwa ry'ingabo z'u Rwanda bavuga ko ziri muri Kongo Kinshasa no kongera kwigarura uturere turi mu buyobozi bwacu. Ivuze ko iyo myumvire yatumye abafatanyabikorwa mpuzamahanga benshi bibanda ku bibazo by'umutekano bakirengagiza ibibazo bya politike n'iby'inzego za leta ziri imbere muri Kongo Kinshasa. Nk'uko Nanga yakomeje abivuga, gahunda ya Perezida Tshisekedi yo guhindura itegeko nshinga yagaragaje ko ikibazo cya Kongo kirenze kuri intambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu. Ati uyu munsi ibyabaye byamaze kunyomoza iyo myumvire mu gutangiza gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Tshisekedi ubwe yerekanye ko ikibazo cya Kongo kitagarukira gusa ku mutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Yongeye ko imyigaragambyo yamagana uwo mushinga n'uburyo yakiriwe n'ubutegetsi byagaragaje ko Kongo ihangaye n'ibibazo byimbitse birimo ibya politike, ubuyobozi bw'igihugu, umutekano, ibibazo by'umwimerere w'abenegihugu ndetse n'ubuzima gatozi bw'ubutegetsi. Nanga yavuze ko mu mboneza ya Ventura amahoro arambye atazaboneka mu gihe impamvu z'imbere mu gihugu zikomeje kwirengagizwa, ahubwo ikibazo cya Kongo gikomeza gusobanurwa nk'igiterwa n'amahanga gusa. Biyavuze mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa Ventura no kohereza ingabo zaro ku butaka bwa Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda rwakomeje guhakana ibyo birego, rugasobanura ko ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo gishingiye no ku bibazo by'imbere mu gihugu birimo imiyoborere imaze imyaka myinshi inengwa, ibikorwa by'imitwe yitwaje intwari irenga 200 ikorera muri ako karere, ndetse no kuba umutwe wa FDLR ugikomeje gukorana n'ingabo za leta ya Kongo, ibintu u Rwanda bivuga ko bibangamira umutekano warwo. Umuhuzabikorwa wa Ventura Kunenanga kandi yamagana ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC na polisi y'igihugu kudakomeza kumvira Tshisekedi, avuga ko atari igisubizo ku bibazo byugarije igihugu, ahubwo ko yabaye ikibazo nyamukuru n'ubutumwa yatanze ku munsi w'ubwigenge. Mu ijambo rye Nanga yavuze ko mu myaka 7 yoboye igihugu Tshisekedi yananiwe kugarura no kubaka inzego z'igihugu, ahubwo ngo ibikorwa bye bikaba byaratumye ibibazo birushaho gukomera. Ati nta gushidikanya kukiriho, ikibi gifite isura. Tshisekedi ntakiri igisubizo cyangwa se ngo abe kimwe mu bigize igisubizo, yabaye ikibazo ubwacyo. Igihe cyose ikibazo cya Kongo kizaba gifite ibimenyetso cye, amahoro azakomeza kutagerwaho. Yakomeje avuga ko igihe kize ngo abanyekongo bahurize hamwe imbaraga mu gukura igihugu mu bibazo, ashimangira ko mu mboneza ya Ventura amahoro n'ubutegetsi bugendera ku mategeko bitazagerwaho, igihugu kigikomeje kuyoborwa muri ubwo buryo. Nanga mu butumwa kandi yerekeje ku basirikare ba FARDC n'abapolisi, abashinja ko bemera guhora basuzugurwa, kubaho nabi kandi bamwe bagafungwa n'ubutegetsi bavuga ko bakorera. Ati mwebwe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na polisi y'igihugu mukomeje gusuzugurwa buri munsi, mukabaho nabi kandi mugafungwa mu buryo butari bwo n'uwagombye kuba umugaba w'ikirenga wanyu mu nyungu z'ingabo z'amahanga n'abacanshuro. Nimureke gukomeza kurinda ubutegetsi bwahagurukiye kurwanya
abaturage babwo yakomeje basaba guhaguruka no kudakomeza kumvira Perezida Tshisekedi, avuga ko niba bikora igihugu kizabibashimira. Nanga yanahamagariye abanyekongo bose guhuriza hamwe imbaraga mu guharanira icyo yitsegura ubusugire bw'igihugu, kubaka ubutegetsi bugendera ku mategeko no gusubiza abaturage uburenganzira n'icyizere. Yavuze ko iyo ntego idakwiye gusigara ari M23 yonyine, ahubwo kukwiye gushyigikirwa n'izindi mbaraga zose z'igihugu. Ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kongo kinjira n'imitwe y'inyeshyamba bafatanya Wazalendo biravuga ko yongeye kugarura imbaraga muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ibitangazamakuru byegereye ubutegetsi byemeza ko mu masaha yashize iryo rurimo gusatira umudugudu w'ingenzi yo Ngungu n'umujyi wa Rubaya ucukurwamo amabuye y'agaciro nyuma y'imirwano ikomeye y'inyeshyamba za M23 yatangiye kuwa gatanu. Radio Okapi yavuze ko amakuru menshi ava muri ako gace yemeza ko ibintu byakomeje kuba bibi kuva mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Amasasu y'intwaro zemereye n'izoreje yumvikanaga mu gace ka Kabingu gaherereye kuri Axe Ngungu kuri sheferi ya Bahunde. Urusaku rwa za bombe rwumvikanye mu masaha ya mbere y'umunsi, bigaragaza ko imirwano ikomeje cyangwa ari ibindiro birimo kurwanirwaho. Nk'uko amakuru ava ngo akomeza bitangaza, imirwano yatangiye mu gitondo cyo kuwa gatanu ubwo abarwanyi wa Wazalendo bashyigikiwe na FARDC bagabaga ibitero icyarimwe mu duce twinshi twa teritwari ya Masisi. Igitero ndetse ngo cyageze mu duce tumwe na tumwe two muri teritwari byegeranye ya Kariyeri muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikaze bivuga ko ibiro ryashoboye kwigarura ibice byinshi bifatwa nk'ingenzi. Muri ibyo harimo agace ka Kasake gaherereye hafi ya Ngungu na Rubaya ndetse n'udusozi twa Runigi na Kanyarubere muri groupement Kibabi. Ngo utu duce dutanga amahirwe menshi yo kwegera imbere mu mijyi rwagati. Ibice byinshi ariko ngo biri mu gihirahiro. Usibye Ngungu na Rubaya, utundi duce dukomeje kotswa igitutu. Uduce tuvugwa cyane cyane ni Kasenyi, Ruke no mu nkengero zaho umurenge wa Sobanyungu, aho kuba hari impande zanganye zombi bikomeje gutera impungenge zikomeye mu baturage baho. Byongeye kandi kuwa gatanu havuze imirwano mu gace ka Minjenje muri teritwari ya Warikare ndetse n'Abibwe muri groupement y'Abashari Mokoto no muri Masisi. Mu kwezi gushize n'ubundi mirwano hagati ya M23 na FARDC yarimo kuvuga mu bice byegereye aka gace ka Rubaya gakungahaye ku agaciro mbere yo kuzenga ubuzirwanira ubutegetsi zongera gusubizwa inyuma y'imirwano ikaze. Umunsi w'ubwigenge bwa Kongo Kinshasa waranzwe n'amagambo ku mpande zombi yo kwifuriza abanyekongo umunsi mwiza wa independence, yaba ku ruhande rwa leta ndetse n'abo bahanganye. Tshisekedi ajyana ikirego, umuntu yabyita ikirego cyangwa n'ubusabe mu rukiko ruri itegeko nshinga kugira ngo rusuzume neza niba kwemeza ko indi itegeko nshinga bikurikije amategeko. Kiriya kintu kivuze iki Olivier? Ni za procedure z'amategeko nyine aho bigenda binyura. Buriya byahereye mu umushinga watangijwe n'umudepite wo muri Union Sacré yandikira inteko abasaba ko uwo mushinga arawuza, nawuzanye inteko y'amategeko irawemera. Imitwe yombi ariko burya ngo imitwe yombi yari yemerewe kuri iyi turu ya mbere, bemerewe buri wese yemerewe ngo ijipe $50,055 by'amadolari. Hanyuma kumufasha kugira ngo uzatambuke ni amadolari $200 buri wese azahabwa nk'ishimwe. Ubwo umushinga wamugezeho icyo nawe yakoze, yawohereje itegeko nshinga ngo rugenderwe examine iyo dosiye. Ariko ikigaragara cyo urebye nibwira ko ari nk'agakingirizo cyangwa se ari manevre zisanzwe z'amategeko. Byanze bikunze ntabwo urukiko rushobora kubyanga. Buriya ni nk'uko nanjye twaba tuziranye kuri gahunda tukazaye tuzibazabazaho, ariko igikeneye ari procedure. Ni ngombwa n'ikipe zishobora kujya gukina zumvikanye n'ibitego. Nuba ngo urumva mudepite arahagurutse azanye umushinga ngo biri tukora umushinga yize yatekereje, arawuzanye, barawakire, barawemeye. Ibyumba byombi barawemeje, ubwo tujya kwa perezida. Kashobora gusanga perezida ariwe byahereho n'ubundi. Ese buriya kuki perezida yahise abivana muri ofisi ya DTO kaje akavuga ati reka nibya yindi waruvuze byuko ari abantu baziranye bashaka kubanza kwibuzabuza? Kwibuzabuza n'uvuga ngo mu rukiko rubyexamine. Sindi umunyamategeko buriya njyewe bite bijya mu banyamategeko banjye babikonsulite babyanarize neza babigire gutya. Ubwo rero za formalite ziba ziri aho ngaho zikenewe nizarimwo, ariko uri kubona ko ntabwo biri kurenza icyumweru. Nawe babyohereje muri ofisi yiwe yaragiye kureba match. Ubwo rero yagarutse umushinga yarawasanze abihereza umurongo bigenderamo. Ubwo rero nawe nta kindi yakoze nuko yabigendeje, ko rumva byanga bikunze izi mpapuro barazihindura. Gusa cyo tutaramenya ni bazahuza bazakora nka bya bindi nuze yavuze Augustin Kabuya ko bazazana iryo muri 92 cyangwa se hari izindi nyingo bazahinduramo. Gusa hari fuite zigenda zisohoka zijya hanze zibivugwamo
ku bwenegihugu nicyo kintu bashobora kuzagenderaho. Rya tegeko nshinga riba yemeje nyuma ya conference nationale souveraine 1992, hanyuma ku bwenegihugu ryari ryemeje itegeko ryo mu 1981 ryavugaga umuzahirwa ninde. Bavuga umuzahirwa wemewe n'amategeko Congolais d'origine. Umuzahirwa d'origine ni imiryango yari iri hano kuri ubu butaka tariki ya mbere z'ukwa munani 1985. Ubwo se baba barushuna Masisi batavuyemo? No baba bavuyemo, baba bagiye. Ibyo biraza guhura n'ibaruwa ndende nabonye yanditswe na Dr Denis Mukwege. Ibaruwa yageneye Tshisekedi amwereka ko ari mashyira igihugu muri danger n'ubundi gisa umuriro usanzwe waka, ariko yikije cyane kuri balkanization. Iyi pressure cyangwa se ibitutu cy'abarwanya Tshisekedi ari cyo cyahindura kuri gahunda yari yo guhindura itegeko nshinga. Rega Mukwege afite ibibazo, ari mu bantu bigizwayo Kinshasa bitwa abanyarwanda, kandi akaba nabo bene wabo bitwa abanyarwanda tabanye nabo neza baba hano kubera bya bintu bye yirwamo no mwibaruwa nabonye yazanye ibintu ngo bya mapping samuwati ntazi byo ari ngo na resolution ngo 2273. Nukuvuga ngo ikindi cya kabiri ni Prix Nobel de la Paix wa RDC. Ari kwibaza uko bizamugendekera mu minsi iri imbere. Bano bafite ibibazo by'ejo hazaza yiwe, ariko areba kure neza muri aba b'Kinshasa bari kugenda bacomoka gahoro gahoro. Vital Kamerhe ngo yafashe konji y'iminsi 145 ari mu Bufaransa n'umugore. Ubwo n'amezi hafi 5. Ubwo aho icyo gihe hazaba harabaye akantu tu. None ko ndimo mbona Kiliziya Gatolika nayo se yakomeje kubanga ikavuga itubye mwigira byose, nta cyihutirwa gere cyatuma muhindura itegeko nshinga. Tshisekedi azahangana na Kiliziya, ahangana na opposition, bizakunda? Abase ababona hari imbaraga bafite, kuko nabonye uyu munsi habaye hateguwe misa. Kardinali agomba gukoresha misa uyu munsi kuri tariki 30, ariko Kardinali kwisoma yabati turabona ko ngo ikingenzi cyutirwa ntago ari hindurwa ry'itegeko nshinga. Ubu ngo ikibazo hari na amahoro, kubaho neza twese turi hamwe. Rero urumva byabaye ibibazo cyane. Bari banateguye ngo insoresore zagomba kumugabaho igitero Kardinali. Bari bateguye kumugabaho igitero muri iyi misa ngo baze batezemo akavuyo. Bamukubisha. Oya, batezemo akavuyo mw'imbere. Ushize nabonye ko n'undi bateye kwa bamusenyeri bakazana amafoto ya Tshisekedi n'amatente bakubaka muri jardin. Rega ari Rufonse rero nagomba kwibaza Tshisekedi nk'umuperezida wo muri Afurika wajya guhindura itegeko nshinga ntakabura igihugu na kimwe mu bindi bifite puissance kikwamagana. Ese nanjye we none ngiye kugana kuki nta gihugu kiri kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga muri Kongo Kinshasa? Nuko babona ubwo bose barabishyigikiye, kandi dossier ikaba yiberemo Ankosamu ari uyirimo, n'abandi bakanga kwitaranya Ankosamu. Ibintu ngo bigomba gukemuka nkuko Ankosamu yabiteganyije. Kandi uko uburyo Ankosamu yabiteganyije ni uburyo burambye, ariko abantu batari bakure nk'abaturage muri Kongo bazahashirira. Abaturage muri Kongo ntago bashaka, ntibajya bapfa guhunga cyane abari mwe imbere. Ubundi hakunze guhunga abo mu burasirazuba. Uko kudahunga rero ni ikibazo gikomeye cyane, kuko baza nk'abari mu minembwe ntiwabona haraswa ku buryo Ankosamu ababizi kicecekera buri munsi. Buriya imirwano iba ikaba ahantu ukwezi ugashira agashira, abantu barimo bashira burya. Yego, babaze nk'ubu nko muri Masisi izi insoresore z'abazarendo wana muri zo atazarokoka mbarwa. Bariya bazabarasaba bamare. Ngo buri cyumweru tubara ko bashobora gupfamo abazarendo nk'ijana. Ko nta kimenyetso se kigaragara ko intambara izarangira? Ntaje ko no kwa Ankosamu dukubita muzunga nyinshi. Umuntu akaza ngo Washington turasaba ko izi ngabo zango zizataha mu kwezi gutaha tariki mo hagati. Ariko izo ngabo ayo masezerano uvuga ntabyo tubonamo. Ubu tumaje kwibaza noneho na credibility kwa ya masezerano kwa Ankosamu. Ubu se umuntu ashobora kuba yatangira kuyatera credibility nona? Buriya nge nteyemo icyumvizo nkareba
nsanga hari kopi twagenewe, akaba n'intuza yandi wa mudamu umuzungukazi yahise atwara ariyo ya OG. Kuko iyo uvuze ngo mpanenya abantu bari bagiye muri Uvira none bagomba gusubira inyuma. Ikindi tukareba tukabona bamwe twagiye kubona tubona ntuza Kanyuka ahagaze muri rompoye Uvira arimo sezera ko avuyemo, ariko tubona hahanwa Nduhungire aho tukabona ni ibintu bidasobanutse nyine tutibaza tukibaza tukabira igisubizo. Nanone ukavuga ati ko Kanyuka bamubwiye ngo avemo akavamo, kuki batamubwiye ngo avemo na Bukavu ayivemo? Bivuga ngo rero wa mugani bafite aho bemerewe kutarenga. None se Olivier tunasoza nahoze mbona Corneille Nangaa boss wa AFC M23 ahamagarira ingabo za Kongo mu cy'umuntu yakwita nko kwigomeka ku butegetsi. Baranabatutse ngo murire ku roshari. Ibyo ni mubaveho muve ku giti dore umuntu amateka azayibashimira. Ibintu byo muri Kongo rero waryifashe amantuza amazi ukayavanga n'amavuta n'ibitandukana. Abyo niko bigenda biri kugenda biba. Nanga we yavuze ubumva biba bihabanye n'ibyo tubona kuri televiziyo buriya we yajemo. Muri make iyi AFC na M23 ubona bitandukanye. Ari M23 n'abantu bo muri Kivu haje kuzaho abandi bantu babazahirwa biyo hirya, bamwe batari bafite akazi, batari bafite imyanya, bari babuze akazi, bose baza kubiyungaho kugira ngo profite ko abo bantu bavuga ikinyarwanda ari abarwanyi bazagere kure. Ariko buriya umunsi Kiseti dosiye yiherezaga ankosa mu match yari irangiye kuri AFC. Byashoboka ko ari nk'abasirikare ba Kongo bashobora kumva iyo mvugo ya AFC M23 bakaba bakwigomeka ku butegetsi bakajya ku ruhande rw'inyeshyamba. Ntibishoboka, nababandi bafatiwe muri Goma barabajyanye na training ariko bose baragiye. Nukuvuga ngo ukuntu bimeze ababaye muri guverinoma y'abapolisi n'abasirikare bamanitse amaboko hano bakajyanwa mu Irumangabo, abakomoka muri Kivu nibo bagumye muri M23. Abandi bose barigendeye. Isura y'ibibera hano nuwa ngo umuntu wo muri Kivu ni uzarwane muri ibi bintu. Ntabwo umuntu wo muri za Kinshasa we yakumva ibyo arwanira ntabiragoranye rwose. Olivier kagushimiye. Naranganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika. Manzwe komisiyo ya Senate z'ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yasabye ubuyobozi bw'igihugu cyabo guhagarika ubufatanye n'u Rwanda mu rwego rw'umutekano. Ubusabe bwatanzwe na perezida w'iyi komisiyo Senateri Jim Risch ashinja umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi rwo kubuza abantu ubwisanzure. Senateri Risch yagaragaje ko igisirikare cya Uganda atari umufatanyabikorwa ukwiriye, ashingiye ku cyemezo cya Jean Muhoozi Rugaba yafashe cyo gufunga ibinyamakuru byigenga bikomeye birimo NTV na Daily Monitor. Atamerika ikwiye kuvugurura ubufatanye mu by'umutekano ifitanye na Uganda. Ibitero bya Jean Muhoozi Rugaba ku bwisanzure bwo kuvuga birimo gufunga ibinyamakuru bikomeye mu mpera z'icyumweru bituma na UPDF bitaba umufatanyabikorwa ukwiriye. Uyu musenateri yatangaje ko Amerika ikwiye gukorana gusa n'abaranira umutekano w'akarere aho kuwuhungabanya. Gusa ntiyagaragaje uko igisirikare cya Uganda kiwuhungabanya. Jean Muhoozi yatangaje ko atemera ubwisanzure bw'ibitangazamakuru, amenyesha abamukurikira ku mbuga ko ibinyamakuru byose byo muri Uganda bizajya bikora ari uko bishatse. Ibinyamakuru byahagaritswe byatangaje ko bitazi impamvu byahagaritswe, ariko nka Daily Monitor by'umwihariko kenshi Jean Muhoozi Rugaba na perezida w'Ikaguta Museveni bagiye bayishinja kubibasira no kubogama. Mu gihe impaka zari zikomeje kuba nyinshi mu mpera z'icyumweru tuvuyemo, umunyamakuru usanzwe w'inshuti ikomeye Jean Muhoozi Rugaba Bwana Ndurumwenda yatangaje ko ari ko ibiganiro bigamije gufungura ibyo bitangazamakuru vuba. Jean Muhoozi yunzemo ko ibiganiro kugirwamo n'abafatanyabikorwa b'i Burayi barimo abo mu Bwongereza, ariko ko perezida Museveni ari we uzafata icyemezo cya nyuma ku ifungurwa ryabyo. Igikorwa cyo kugota no gufunga ibitangazamakuru bya Nation Media Group muri Uganda cyakomeje ku munsi wa gatatu. Ibintu byateje impungenge zikomeye ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru muri icyo gihugu. Ibinyamakuru byibasiwe birimo ibinyamakuru nka Daily Monitor, televiziyo NTV Uganda, Spark TV, Radio KFM, Dembe FM n'ikinyamakuru The East African. Abasirikare bashyizwe ku by'ibi bitangazamakuru ndetse bakumira abakozi kwinjira cyangwa se gukora ibikorwa byabo bisanzwe. Abayobozi ba Nation Media Group batangaje ko ibiganiro biri gukorwa hagati yabo n'inzego z'umutekano hagamijwe gushaka umuti watuma ibikorwa by'itangazamakuru bisubukurwa. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'itangazamakuru irimo
Amnesty International yamaganye iki cyemezo ivuga ko ari igikorwa cyo gutera ubwoba no gucekesha ibitangazamakuru byigenga. Hari kandi abanyapolitiki n'imiryango mpuzamahanga basabye ko hakubahirizwa amategeko n'uburenganzira bw'itangazamakuru. Ikibazo cyongeye kurura impaka ku bazaza bw'isanzwe bwo gutanga ibitekerezo no gutanga amakuru muri Uganda, cyane cyane muri iki gihe igihugu kiri mu bihe by'impinduka za politiki n'imbaga gusimburana ku butegetsi. Ubwo kandi umuryango w'abanyamategeko wa Uganda wandikiye umukuru wa polisi Abbas Byakagaba ndetse n'ishami ry'amategeko mu ngabo za Uganda usaba ko hoza minisitiri ushinzwe imyitwarire n'indangagaciro Miriam Matembe agizwe imbere y'urukiko cyangwa se agahita arekurwa. Uganda Society ivuga ko Matembe amaze igihe kirenze amasaha 180 afunzwe ataragizwe imbere y'urukiko, ibintu bavuga ko binyuranyije n'amategeko ya Uganda nk'uko byatangajwe na vice president w'uyu muryango Anthony Asimwe. Umuryango wa Matembe wasabye ubufasha bw'amategeko nyuma yo kubura amakuru yaho aherereye. Yavuze ko umugabo wa Matembe yagerageje kubaza polisi aho afungiye ariko ntiyahabwa ibisobanuro bifatika. Matembe yaburiwe irengero tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu nyuma yo kubashinzwe umutekano bagabye iteriwe mu rugo. Ku cyumweru igisirikare cya Uganda cyemeje ko kizamufunga ariko amakuru arambuye ku byashinjwa cyangwa se abafungiye n'icyahise kiyatangaza. Uganda Society yasabye inzego z'umutekano gutangaza mu buryo bweruye ibyashinjwa kumugeza imbere y'urukiko bidatinze no kubahiriza amategeko agenga ifungwa ry'abakekwaho ibyaha. Umuryango w'amategeko wavuze ko uzakomeza gukurikirana iki kibazo kugeza igihe Matembe azayekurirwa cyangwa se akagezwa mu butabera mu buryo bukurikije amategeko. Kugeza igihe inkuru yatangazwaga, polisi ya Uganda n'ingabo za Uganda UPDF ntibari batanga igisubizo ku mabaro n'ibisabwa n'uyu muryango. Naho perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Jacob Oboth yatangaje ko yemeje gukora impinduka zikomeye zigamije kurwanya ruswa no gukemura ibibazo by'imiyoborere mibi mu nteko ishinga amategeko ya Uganda ndetse no mu nzego za leta muri rusange. Mu ijambo rye ku bakristo muri Kiliziya St Mark Church of Uganda mu karere ka Tororo, yavuze ko ari gahunda nshya afite zo guhindura imikorere y'inteko ishinga amategeko kugira ngo irusheho kugira uruhare rufatika mu iterambere ry'igihugu. Oboth yavuze ko kimwe mu byo ashyize imbere ari uguhagarika umuco wo kugura imyanya y'akazi no gutanga ruswa mu gihe cyo gutanga akazi. Yavuze ko ashaka ko abantu bahabwa akazi hashingiwe ku bushobozi bwabo aho gushingira ku mafaranga cyangwa se ku bundi buryo bunyuranyije n'amategeko. Ati turashaka ahantu hasukuye ho gukorera. Intambara yo kurwanya ruswa igomba gutangira mu turere kugira ngo igire umusaruro ku rwego rw'igihugu. Yanagaragaje ko kurwanya ruswa bizafasha abaturage kubona serivisi nziza zirimo imihanda myiza, ibitaro bikora neza n'indi mishinga y'iterambere. Yashimangiye ko igihe cyo ku buyobozi kigomba gusiga impinduka zigaragara. Mu gusoza ijambo rye yasabye ubuyobozi bose gukorera abaturage bafite ubunyangamugayo, gukorera umucyo no gushyira imbere inyungu rusange. Yibukije kandi ko igihe cyo kwiyamamaza cyarangiye, kuba hakenewe igihe cyo gukora cyane no guteza imbere igihugu. Muri uwo muhango kandi Musenyeri Samuel George Bogere Egesa wa Diocese ya Bukedi yasabye abayobozi kwirinda ubwibone no kuyobora abaturage mu buryo bwo kubakorera no kubitangira aho gukoresha imyanya yabo mu kwikungaza cyangwa se gutegekesha igitugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika maze ko bavuga inama n'ibiganiro bimaze iminsi bibera mu rugo rwa Rigati Gashaguha ahitwa Munyero mu ntara Nyeri byatumye ubusabe bukomeye bw'uko Rigati Gashaguha n'uwaza ategeka Kenya Uhuru Kenyatta bakwiyunga mbere y'amatora rusange y'umwaka utaha. Abayobozi bakuru b'imiryango y'abakikuru n'abahuza batandukanye bo mu karere ka Mount Kenya bavuga ko ubwumvikane hagati y'abanyapolitiki bombi bwafasha guhuza akarere no kongera imbaraga z'abarwanya ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Bemeza ko amakimbirane yabaye hagati yabo mu myaka yashize yaciyemo ibice abanyapolitiki n'abaturage muri ako karere. Ibiganiro bikuba mu gihe Gashaguha ari mu rugendo rw'iminsi 45 rwo guhana n'abayoboke be, abakuru b'amadini, urubyiruko n'izindi nzego kugira ngo harebwe uburyo batavuga ubutegetsi bahuriza ku mukandida umwe uzahangana na Perezida Ruto mu matora ari imbere. Amakuru aturuka mu bitabiriye ibyo biganiro avuga ko mu bayobozi muri Mount Kenya basaba Uhuru Kenyatta na Gashaguha gushyira ku ruhande ibyo batumvikanagaho bakubaka ubufatanye bushya bugamije inyungu za politiki z'akarere n'iz'igihugu muri rusange. Nubwo nta masezerano mashya yaratangazwa ku mugaragaro, Gashaguha yerutse kugaragaza ko yiteguye gukorana n'andi mashyaka arwanya ubutegetsi kandi ko ashobora no gushyigikira undi mukandida wa opozisiyo mu gihe byafasha kugera ku ntego yo guhuriza hamwe abatavuga n'ubutegetsi buriho. Abasesenguzi ba politiki bavuga ko niba bwumvikanye hagati y'Uhuru Kenyatta na Gashaguha bwagerwaho bushobora guhindura cyane imiterere ya politiki yo mu karere ka Mount Kenya ndetse no ku rwego rw'igihugu mbere y'amatora ari umwaka utaha.